Kajing simkhya bat kajing tresitom jong ki kenhun COVID-19 Management Committee jong ki sinong bapher ha kadong bat kathany Ribho District kumba layo I kalalong shisha kabajob ha kabaide bat kajing ikun persya ya kaklam COVID-19. Menta kasngi ka COVID-19 Management Committee jong kanong po bala peniat da kador barsinong jong kanong po propar harangkat kaseng semlai sinong bat kiseng long kemi kila penlong ya kajing ya keduk ba kerpang hadin bagi laingut ki khun samla kila la ban pendep ya kajing sa quarantine ha kajaka ka bala penbet da kador barsinong ha ka school nongpo Nepali Secondary School bat kila la ban lej phai sala ki jong ki ying kisem kat kum bala batha da ka sarkar lang ba ka health department kat kum bala yathu na kaliang kador barsinong jong kanong po lang ba iba plilat tuso ubadeu asistan rang ba sinong banadu ka shitarik ubna jeliu hajar arpau kila sedang ban peniat ya kene ke quarantine center bahadu menta kila don kumba arpau nyungut kibala wansa quarantine batat hadu menta ladon kumba khat khandai ngut kibala pendep ya kisngi sa quarantine kumbala betha da sarkar bat menta kibadang don kilong sa prangut na kaliang kador barsinong galapan pau banadu bala sedang ban peniat ya kene ke quarantine center tat hadu mentahi ki klem yo ya kano ka jingerap Khamtam kajingyarap kabala penmang dak sarkar na kabanta ki COVID-19 Management Committee ki badon haman la ki sinong. Kumta na kaliang kador barsinong kalabu ya kajingkerpat ya ki bor sarkar lengba ka district administration bakin pai khmat lang ban ai kajingyarap ya kine ki COVID-19 Management Committee kat kum bala penmang khanang ban la susu ban peniat ya kakam hakar kom kabadai. Ba pilai imne ba nilayo ban pelai no ya ki laingut ki semua gini di pasar teko quarantine teko Nepali School bodi jum kadar wasnu ko penia ingin nagale kadar wasnu te kendiat na ko apa shi thu EP ba ya teka quarantine center jung ka kadar wasnu jungi ba tan teko Nepali mene ila yo ban penia ka ban pli kan do kastrik ini hakaba arpunyungut ya don menta kibala wan ban sa te bat kibala mi total kilong hat khandai ngot kat tu ba mener laingot bat kibasa menta kidon kisintang sudah kidon prangot te kata kalem ka report ka ba ba ai lungkot ba ite bat kanika community quarantine jong ka wasnong jungi sisa kanika community quarantine jong ka wasnong jungi ketika do wasnong ni ka ba ngila sim ya ka jingkit kli ban perlong ya ka ban penbit penbiang di jenun kambar hoi kan yo jingaram Nilai up community mengilap panyo kajingerap na kalem sarkat lusih ng mga patyo penuh kajingerap makata nilai syahmat na pandep ya ka bat kibubun kibangiyo sngo kiba nangwan kiba hapan poi biang ni ko quarantine nomor kidon kiba nang syom ki government quarantine kinang pen up ya result kajuki la ka long positif na ni kalong negatif itu belum negatif tegambut na kaliang ke government ka pha sekini ki community quarantine tike i layo sngo nong bau gram sabab layo thu badang bun badang dei ban rung ane po ka quarantine jo kada basnong jungi kala tresito ma wede bat kaneka bantaban yasno tilang bat ka soka hakba undung indi banyada ya kan dei pang khlam ka ba pat hei bro ko wei kamat ya ka tinakaliang kasnong apeng ki cingke ki bubun maka sono po propar ni kadika main station hamne hangni kidon ki bank berapa hamne ki office kidon hamne bat ki wholesaler ki dukan ki baher kidon dot hamne no po maka ta kalong sisa ka jingwit ke bakrau hanam ta jungi ha siru kom tamba kum kasno nilai tali naru kilong pa kilong kumi ki khon samlai ki jungi ki khon samlai ki balong sisa ki research jong kasno ki ba page maki ki bale volunteer ya kakam kepala nilaban syat haki hadu bakinong up kinong pet ya ketika community quarantine ru ketika kun sama kijungi kajing trilang jukilong kume kajing yar kersamang jukilong pa ko kasnong nila trisitom na banta kaneka kam ka bangi di banya dai la kajong kasnong kathaw ka apil kalong ya ka sarkar kajungi bahkan nangerap susu ya kasnong kajungi hakaba hilayi ba kajinglong jong kasnong ko ba ro khat kiwi kisnong kalong sentar ne te nilai lap bagi la syem nomor man kapor nilai ban kusuthu iti pai ba no susno baki di ban khamtam kitu bawan napa bawan ban bu dukan ne ko surok ne ko snong no ko baki di ban pung ya kamas kiti ban le ko social distancing tegi kerpan iti bor ba lor khamtam kaleng police department ro bakan pej bakan yarap lem
ya kador basnong jungi kanang ba in light na kanike jingma kaba laban po ya po basnong katha kumaka long menta kanong po long kapalajan pelat bat ka Asam pat kuma pilatip kadon Sibun baka menta po Asam kilale ka lockdown totally lockdown di don Sibun ki brio ki bakwa bandrung banmi di nakalian kasnong ila perking baham menta ila bu ki volunteer bakin page ki nong le ki nong wan khamtam kitu ki balik khidmat ki bon rai ki mat ki mata hab banda bisyar hab da pe bahai ki yo ki wan kit ki hui pat ki jai benriu ki banabar jong jalla ta kalong ka jing apil ke jungi ka government ba kan yarap lem hakum kani ka pon man gidon kam ya ka jing trilang nadu ka sarkar hadu ka snong ka jungi khamta mangi ka snong ilong ka jing kit khli ka ba khrau na ka banta nu ban ya da ya ka jing pa itai long report kandian na kalian jokado ka snong